Unabera sana wantababaya wakole kasi zabarogo panikia ya usa. Kuja somo mwenu kwa kwemeremo. Nakina noru wao kapwata na nabo mulemi koti bakangandira sama kambeka. Abana nchi abambandu setibire. Abana bantabaya no muri bonaje. Abantu bandi kiti bakwate bigoti bine bakare elsewhere. Nuna abana banyazaye. Usema ndalo. Wane kimu muntu kwa beturushi. Ukube komore. Weka amani na unakuwa na imani. Mungu anakulinda anenge kindi yaika. Usema ndalo. Mwate jina amani Bwana tupe. Watera buya. Wone kero na kuru kagenda kuona na bude no bude. Kero na acha na wona tioko kwanchani atukore biye bile kuru. Ya mona sa. Sabe ke noreke na kwa usani kwa angesa. Abanda ba mitobos. Aile kero waje se kanana je ko chori pe kwali ga ninga inju. Kale kuna manana. Kasuma fata ukemwa akaandeta liru. Mapema utara ikaso mwigoja gana rangere tuko ni kidogo kidogo. Nyumbe yukura na fada. Niseko genda onshi milango ni kidirisha. Tena kwa gaje tegero nore sugoita. Pero ya kagana kome kere birugo na mana ande. Lakini matiko na ukana na karati ga. Kirele teru ko sana na yoto ke to kole sadak. Kole sadak ro sene ni chiko kayo na buli. Sadak ko ko na chiko. Kale kagano te ba ngai chiko tura. Como angere ni ali ani ngende. Ampura poka kwa degeru. Bila mona sa. Ada ko mena kwa ngoiga. Rante minju kwa ni kebila. Eke. Fada no musano ni yake meli. Rago chake mele pare ka kamuraiga. Musini niga. Kutinga sa moile bisho tingre bisho. Jemine tiga mongole de buya mane de pada buya. Senge buyayu. Pada na de wa te wa mo chano ko wa gore. Eone sadaka. Romo ko ile sadaka ya mu kwa nje kwa banda. Ora kinda tero. Engero kutakuba kuchano. Wakati huo nitakuja na marafiki kiwa ni mchango hata mimi nifanye kiasi ya uwezo. Lakini leo hii kila mtu amealikwa ni wakati wa sadaka. Tunaheshimu sheria na tunafuata sheria ndio tuwe na amani katika taifa letu. Na ndio tupate nafasi ya kuendeleza taifa letu kwa njia nzuri. Lakini tukiwa nyumbani, mambo ya nyumbani kidogo, sadaka, hiyo tunachunga sheria sasa. Nabe kayo na hiyo na ndio atole sema etara. Jagere yungere wa militari, eko mongera kero wao. Fade kero monta ruwa ko no la mole ko molembe. Abanta bagatia. Na mire ndio kwa jumla. Babele bako na kumaka hizi. Hapo ndio mnyeke barua kila mtu kwa hizi. Kama yule hizi michabu chini kalangenya barai nyamira na njumo monte mliga na liga. Baka mtwali ngele. Bado baka njumo ni mchumbe. Lakini abantu bakateba gendo konya mangana ali nyamira. Asigatia barai bai witiri
misueli nga kusile ila magari ndabi. Hallelujah. Kabini ndio bwana sana mateo. Una legesa. Na leo kama mrasa. Pesa ile ya kolektivi mu paketu. Chimbi jowe bijale. Kwa kolektivi ya. Onye mbali kwa spada tena huko. Endaga na bakuni ni yabanga na baisi banwanga. Abapata makera kumunta ini bayi beteza bajibo. Tena ga mola dan tabu. Nemiri takiri ni amira. Di takiri ni keloko. Ega pore muswati sega tubusuwe. Pare gawa te bana ni ni kiru do ko ni mujabi. Ya mo. Na bukarda sadaran kini fada ga toruka abatonye ga zibaya ga tora titi boma arosi yiki on benaire mucha ni tinta ga sasini kondo na chia si chimbu chaba ni liraba ngeli baga kaza nyamira tokole mbele mu pamoja na wananchi wa Nyamira. Na ndio bali ndio ya tukile. Ngai wole mona kwa na mwanjie oteba na iko ba kitu kitonyo. Ndipo ngani boyo. Kia gara bali ma nusinda ibuinda ijua. Okolenas to baraba diango. To baraba getu. Mwani wa sali ndio bagabin. Togo soy me kusalia so por esta porque tú togacho. Con todo su office, tomo gadi kun biruka nyamaya. Okira. Ikonge. Tibratu ngoro. Mwendo korabu. Baka kisha tomo gadi. Imere me puede la sabanya mira. Bos. Banyo rente tere lukuya. Omo le nama rai chese kibu. Pare kama ko tabo. Pare kama ko tabo ngade tenu ni muhuri mo betu. Pare. Very good. Sini doyayu. Ya mona so maligani. Iga usabenya sana tu ibola. Amma tu ko chamba mona inu aichi. Uchakira chanwai. Ebiga ngamba kuri. Back August 2022 tarehe 9. Para tener mtu aliyekuwa kwa kodi ya bila na mwagesha. Habari makulia basali mama. Usike Walter, usike Ben, usike Nyalibo mwenye dukaranze tena mwenye tingalia bandro. Usike Samina abande, babu ya basali mama ya. Tonyo robora kwa siri ya Nyamira, osi mbali olege tanya sababu ikara. Usabra nama ya, na wale siasa ndambe to te wafada. Ona chamba kwani arabu kaende ndoro do simu bidore te ya aba gina be ke simu kya ko ko ye aba ka be ke simu kya ko ko ye de bichana be ke simu kya ko ko ye jana muja bibi sipata nayo kwa la magana maya abangona wada ni kwa maana ibata kuna wajibu kwenda kuya aida magana pata kwa na makuta magana yengenju ya saba koni bindi itela be pero pisho mogendia renga ebinda ni vito ukendo kwa ngizinga mimi ni chani mimi ya buchi magana ni sabeli onenje kukwana yona abeto momembo kwikirisa 74 kini bitambi bute byara angrese mo tekero kubusa mwanza wewe mata sabani ni makro ko sanya one tekero nabe sinjire ndonge kyanga ko kabara ko sigo bo mo tani ya lakini sasa kerapo to konda tu abonyuru kunaiga tukukirmu katomo karabya ninjoyo mo mwanza wewe tino ko jenyu egeresi ndutara na faida burungi na kwa ninga na ligia kuyamo sini biya sadaka fa tara ko sadaka mna kwanza bete na mna kwanza bete ko
Tungatera kwa hata kasi. Yamo. Kumu binulio monene kwa wangina. Eya. Amor le nijuo jaba. Kumu ka kunyo monene kwa wangina bibi. Onde você foi? No Guarani. Abangina tuara mulai kuaya na mangana ino asuku bakwani yo mwase kera baka yugati dia sanali ora ara shilingi 15,000 bagende babikaje sibagwate klabu kyabo injira mwanyo ukikini kijya utagojanyo le musebe na ndi pambele Ande bono kuna so kirara mukaru nguru moko yegere ngwenere aseke nyoro minyo idunere ragere bali banja basani bane baire ngore kyanga na chine keru ongere yege tejiranda hojuke wi moyu mura ngere sego ye twa arjogoro Veronica sospita che muti. Fata non deve essere detto che le stesse sadaka yao, vado nel cristiano. Come nakora? Perché fata tabu yana, non è andato tu bucciare, a iniziare con questa sadaka. La sabba coglie la volta. Alleluia. Como gato de cueca de cigarro. Vamos puñar como grama de nada. Puñar de nada. Faltan 40 horas de chica. Abang ina bananji di bate no jadi itu punya sahabat kamu mana? Saya ingin nak siasat pura makar tapi tu yang kita berpiu muncul como biasa. Tulen tuara kerja. Namun kalau nak terlihat ada kalau siasat mono, ya ada tu dia buat orang ni. Nampak lah sudah padang tu. Ini itu mah dekorasi itu tu biasa. Nampak kalau tu itu pun tak selesai kacau. Dia mana sah, tak boleh tahu. Kami nak bangun di siapa itu cuma pansia, kita dia bangun orang kita bangun. Abang akan tu jangan apa? Egereh mu masa kau tebak naik ni, untuk dia pun mungkin. Abang ini mu jangan apa? Abang kata bagi bagi sekarang. Babu dijekera moja kyalo mungune galu kayo mwa mwa galu kayo mungune babu chako nyona bali buya en famsini kila grupi egere ya ekrisine parish ya to yekengo kemwene rasinga nchebia wasigura komenya akawa sanjwa tena bali bali Ona bamurana uwalia balete uno kibiyangere yibinge bali mucha bata kumetu fata teba
che proprio dai bucchiando io ma dire allora mi chiama sai che io lo canavo bucchia come mai che fatto cosa o quante fanno di già diciamo qua lui io mi si fa da lì poi si vogliamo a che vogliamo ma io devo stare che andiamo a uscire di buca cancillo andiamo a andare là very good let's have a big job and this is the energy that is required for development ora che da yana ora che sono da baghi il e che non può governare I want the youth to isolate themselves and group themselves accordingly in respect of their talents. Era cabeza que alguien que piensa que tiene que buy more worship from the church or creativity to generate the best point that your development. Ellos son the way. Exactly, those are technical school, skills is told, and totally difficult level colleges. And we need to be sad. Vichana, we go the next time, people are in the region. Because you want to have a shot according to your size. On the size, you have a big. We're going to have a jacket. Yeah, but this has the soldiers for our colonial to one of the building and a brand. Abana bajana pia mshibao koleka bibi kaibali abana tite yo chitile kujitayo wewe somo neno leaders oyo ngabelo muntu moneno kayu mwana yo mare gelebe ebe sikuli ya konunu eno dinuko ne ngabo ko una tenda na enda tapatu que dá juro aqui a vera tem no certo feliz na vida Jesus agatema e waisa in 1965, 67, un montano inventando operazione per un invento lui calerone avevo lui quando Carlino si è stava nel tempo del mondo very innocent, very good children. Thank you very much. One area you want more than you. Very good. I noticed you. Very good. Very good. Tango in Chibuisa. Very good. No, Morena, what is this bonus? Next time, Father Moreno. 200 children. Next time, I will wish to tell me something for this one. This is the future. Acquire 1970 for thereabout. Baba não morou nem deixa. Eu tinha dado um jogo com ele. Ele que não foi na valente não morou que já. Já não sabe como por ele. Para que se vai muito.
Why na mutiga pale kama pale kama 120 Says 11. Or in the garden with the water to birthday. And runs out 10,000. Keep on all the food. Oh, nice. I do get a minor as well. Ama yakale ngo nale kwa kwani ya saba konye umira mayachinka bote umungwano umugwego ureko muchumbe liraba ureko muchumbe liraba ureko ugimana nande na mitobinde uganda sendere mulaba na nchibata pira yawani omabe ningu wayekula Guatemala nane kutana kwa sumbua ngazu ule kubiranga isangere ndeke kulia kujana ya nyore ochinga daiga egere ke bali je to gechi haleluya ya moro ngenda moja bono amago sabela fa aba tumara bote ko lo to se ba ko kwa aba katekis Ibato di na wala kuburana ba ba sabe tukicha ando de lo ya saba kone ya mano sa na ya ba kuma ali musuko ta sabe kuba ona ta lo ke nje suko ya ya na inda ando ro ale ga ba manje o mulare como tomerante como tomerante 11,000 which is Father, que no son nada que llaman, llaman, no vale acabar hoy. Onapa yuko toro mwako nyasai kabiriyo masabiri rame ko tale moja moja kabuya uwabu tumbra na makoli so kwa maana ya saa ya mo fada yuko sada five fada para ko sadaka no muntu buya Yasano ko ne kwa dita sagaya ali kirwara ne panta banaba ya ba ko ne ni deo sura bang ko ya buya abe ke kinsike kur kinsike parish inga ki ya ma ci do no robine atura ali murande ya wasal ni boate masini ba mi da wado bi bi tole ko ti da sikire wado baraba ya na ko ko ti sikire tunu inga ki ya ma ci ko ka be tunu ya fada ko na ga Inde tu wewe wewe mkidogo kai kwa Korea. Namkinia senge jo erisada. Onta yote balihande bakuru sada kabaje wale kano na bakuru. Kote nina fata mane kurte yade. Ande balihande mo. George njuko jaga ye sadaka. Fata ne rotana satarani. Na chara kijukucha. Bono njuko no fata no ramu cha kumere sadaka njuko. George. Inankero kopeke lisha 60 oramro coronation njuko. Bono inayo majinde kento kora. Ora usena choka ke sadaka ya ngane sadaka na bewa tu. Taifa. Vamos a tomar pato de la sana. Yamora naende. Elieta no anyane chikadi jinari yetene sada. Como chango ni chenda ngelie. Vadia ba ocha potorente ro mocha. Anda to sana ke ro chango. E sada ke ya chira iga. Yo MCA Oito George. Ya 30,000.
kupresenta parish ya Nyansiongo retali galiliata chikili donamate bitunjesi asa kutoka kabata na sehemu huko ayekaunyosi na mshukuru na nani Amai bako nikichukura unaona hapo mao gaiga aneko raro mukwize bina gaba nyitama chiko alikono soeki na kyuko kwa esikia kuko dino Omoja kero Nyansiongo rule sadaka ya 4,000. Manda ningo dia bana ko vendra kya galo no na bete kama Atati kengero rule sadaka yer kwaya. Vini sentio mao. Nere mona ko wasti murare mamiliare chimiora garaki. Entre sili gerbuta. Llama a Joe, you will do it. Ah, very good. I'm Rule sadaka ya 3,000. Justice. Mokonyi womo gavano ito. Rule siringi 1,000. Tokonye chitari gana vinto vinde anko nikare cheki ya 10,000 mono igore entre 15 e sadaka ya 1,500 2,000 sorry 2,000 Ernest Yonyego entre sadaka ya 3,000 Venansi Nyakangi entre sadaka ya 1,000 Omosike kokoro kwa one touch. Moskogoro kulaki. Momo majete omoshi. Rule sadaka yae na chicha karoge tokekana ende sadaka yoko ureke roge kama orantire sadaka ya 20,000. Omo director wecha ye Nyankoba. Simeon Nyagawo rule sadaka ya 5,000. Mwamo kaya Omwalimu anatile sadaka ya 5,000. Walimu atomwe sadaka please. Walimu atomwa hawa murago sawa sawa kwa wasimora. Wajua zecheno Juvenalsi Masakara Mwaga chito mokresto ito Rule blechi ya 20,000 Skuru ya ito ya sentime Ya konya vege kromo choyo kuyora Karentre blechi ya 10,000 Mongnamara Agines Ojo kolera Karentre avana vaye Chefechi avana vaye Kumurani chatu mose Siringi sadaka ya 10,000 Era tabimu mana se boke siringi merangere Ono odinaro romo moke aka odinaro moke Uma ete koro moke to wane tikoro che esa nyuma sadaka yao kero mga kore yao shibo odinaro oyo tomo Eta chiti muchicha Kiaro mga Moshimi wako gendana Chikati kwa rangi terbada Jamba Nenaro Oyo kuri chikura Onde Sawa Omo ishimiwa Orito oyo regeti Moshimiwa Shadrach Mose Na tobere sadaka yae Eso asege kabu kemisa Kiasilingi 50,000 Omo sike Okoriana rogo gama namuna
sadaka yemo heshimiwa. Alimubati kiweza chichikadi, alimubati kiweza chia machoko, alimubati kiweza chia wana bali wale ziko kwa chamole, kwa mwere ni baga rule sadaka yale, tomo ni baga ge. Kwa chamole. Kiyama. Bana. Mosikoyo. Akimo kwa yeye. Kiyama. Tani muawa. Tani kiri. Onyote walomo mwenye. Aite la wangu sapoti kermenje no mwenye uda kere asita kata karaka inme mwenye mama. Kero tu mera tena ichi unena marakitu mochango. Akakagera kana mwenye haraka nyara kana ichi no mwenye. Akadevana keto mwenye tetu ensi keto agache kanisa. Akabwate keto agache kanisa yechu. Namora angeri ngabono chagete. Lakini achiche sadaka rona wakristo wengi. Kagera chomo to chika. Akarantere ngere ibare komo. Mama yesi ngere ibare komo. Naende ngere ni muiwete watu babaka mama yeta asari. So ngere ni era chiche ta ko chabuka. Oika chiche ne chingere chabu. Mosike kulikia programa na Bwana Mira Mheshimiwa Tumotosire abante binga kwa letrale sadaka ngole kitande kama mbekenya aende kitande kwa letrale tiki igo ngole matres na ngaruto kwa matres itakuwa tikandoki ngole no range ande se njema kwa ile miaka mekaigo tipo nyara korale matres yerfa ogolire pino ande se njema tene korwoni chumbuchiro ogolire ne ina na bora aba tishidi ina tayari tekara moto chumbucha apaye sadaka ya shilingi 1,100. Asengenjo pata ko chori bintu kwangu nata ketibite stages. Akinyo ko peko ko san no go semelia no go ikerania no kubucha matepulwa chinga kichanya sai ngona gitire buya ugako yuri kuchiroche Mheshimiwa Raila Amolo Odinga tumekaa na yeye miaka 20 tukitembea na yeye usiku na mchana kwa mitano kwa taabu kwa furaha kwa machozi. Mungu anaweza kubali sehemu hii kuna dalili za kutosha awe rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Kutoka sehemu hii tungetaka kushiriki pamoja na yeye kwa sababu wengi wetu tuko ndani kwa jikoni. Asali kitokea tapekua na kijiko nilete kidogo kwa sababu lazima nikukue wengine niwaambie mkoe ulimi nje mpaka kidogo kwa sababu hata pale juu nimekuwa treasurer inakaribia miaka 10 kwa sababu miaka 9 sasa nachunga mali ya chama demokrasia kubwa katika taifa letu mimi bado kwani na wananiangalia wanasema huyu mwaminifu na kati yenu ukijua hili hapa yuko na yeye ndio rais wa taifa unajua manufaa ndio ndio mwili ndio minjuni na kwa kuongea na kwa sojoko bongo
and correct. Na moment que eu gosto do meu guru. Como foi casa do meu guru. Aí só um guru mesmo na cuidado. Como foi na capuchinha da Julia de guru. Porque eu amo a polícia vai ali cura. Presidente Neru. Ainda há muito que bata. Ainda jamira. Koroshi fai kinta de yiti urunase. Akili tu bikula ko yiti tu ko treasure. Ya gara no na ko temere mu. Fai soero biro yiti ki tu jos. Na ni ko wenu aqui. Ko wenu me dizer. É que eu não quero muito contar com nada. Quando nós estamos, quando a polícia diz que ela vai ter tu aí que aqui não muda capaz de quando me pagar. Quando tu aí que esse é o meu filho que guarda de quando ela mulher daqui, muda de sama aí. Tu sabe a fata não pode dizer nem. Tu pode dizer nem. Não vai tu saber a mulher. Quem não se vê Banda kubur ya masabi la maya kya no mura ko ko so ko 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 anda baro ko baro ko basti ni kya gara baro ko jane tabeamo bila kujali chama bila kujali nini kubuka kuneni unifying factor Kenya ibu ina moja ekra sote mrai tangu indio kushirikiana na mwenzetu Kenyatta tabikie ya amefionza hapo kiaga gabu kitu ini kio kangu ngakulu kwa maya haleluya amen asaba le mugwendere mwanzikire mwankwani buya maiga nabu ataye fata buya Balenga katrenega balenga bawanchanga tikatumusiura agenda mwanchi aba kusimbo bikiri kingi yabakogenda kukiya bwatakirira bali yakusi limo kabiri gatatu funga asante sana tikatumwanchira agende nali nabagani bayagenda baroko bono asikitalikechi onali kutakambwa atekiresi center naende omuwoja mune kubwatia omuwa otangane bochayiga obwati unanyangena igona ale kutaba kitaleka kidifata kwana bono kikolegas omuwa nchigoli omuwa obwati unanyangena igon chibocha chairman yomuwa mpina abantu bawo kwangu now please mheshimiwa Timotheo Wate onyore bwate kelaro takonde chonso tigaro ya ikiara oira bangina oira bagaka oira abana now to ito muchana ko muchana tagate to iri chita kamera ongebere okore esta daka yeto marum togende ka please tire ritita titonyora so chisanta chito omu wetangane chisanta chito yangene bwate kwa kuchoda please amarai Now, please, one. A team where you are steering team. Yes. Please. Very fast. Chairman Yomogwa. America, but I go in. Yes. Omogwa, Chairman Yomogwa. Yangena. Magongi Wati. You want to go around Murasera in Higaiga. Omuwa omugutena gocha wese abirito omugojo musinde kijoje ngaye mutyamanya angena naimole sasa kile tayari please nataka kumaliza muda because kama kile tunataka jirega tutaketema be kama yabagende
Bas nyangena ya ikire. Nyangena eke uwebu ati. Nyangena. Nyangena ya rule 3,000. Nakimo hotewa. Wakristo wa nyangena. Nyangena. Thank you. Nyangena. Nyangena. Thank you. Ekero wakalata yale chairman na panchia timu ya numo tayari. We don't want to lose anyone. Nyangena mjamana. Nyangena. Very good. Lama champion. Nyangena. Lama champion. Nyangena. Lama champion. Very good. Nyangena. Bas. Ekero magogo. Chairman yomo kuyaikira. Chairman yomo. We should not be wasting time with someone. Omogwa. Kaibara watu omogwa. Wakristo omogwa. Chairman, tena kaya wakristo wako dole. Wakristo omogwa. Omogwa. Yarante 8,750. Asante sana. Yamano. Wakristo wa yomo kuchuma no. Kwa ambaye kwa tokia yamano. Weta tilita. Yamano. Bas. Mwa omogwa. Mwa hapo yosindikisire. Wakoyo nemu yamono sana. Omogwa. Na gumu kula ya chebia. Yamono. Magogo inje sana hiyo. Magogo. Eba tukulekerwo. Yamono omogwa. Magogo eba tukulekerwo. Omogwa. Wala tuna muguya chebia. Yamano omogwa. Yamono omogwa. Thank you omogwa. Omogwa. Yamono. Omogwa. 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 Hey. Omogwa. Sawa ya. Omogwa. Na gumu. Ya. Yamono. Omogwa. Thank you. Omogwa. Yamono. Agogo na ibale. Agogo. Agogo eke uwewa ati. Agogo. Bas. Nekerbo. Very good. Agogo. Kindly, Jumuiya Treasurers Representative Bill, Unabono Agreement St. Augustine shilingi 1,000. St. Augustine 1,000. St. John yatoete shilingi 6,000. Wake chinkobi. Pia monotaka. St. Christine 2,630. Nakibawa tewa. Methodius yatoile 4,800. Nakibawa mateja. Methodius, very good. St. Anton, shilingi 4,100. Nakibawa mateja. Pia monotaka. St. Monica 2,300. Nakibawa mateja.
kondo unje sente yekugo yale kiri lo jere biyama mwe tena biyachire mwe yake teraja orino alo bas esenta yekiruhu mwana ni buna chumuya kyakira onale wancha moro berega iga esenta yekiruhu robera iga sigita kiresine esenta yekiruhu abakristo bonse pibikiruhu obekera inya chap please aruna chumuya kiri kyaro kyesega tafadhali ine esenta yekiruhu yama nakiruhu kani libekera inde buyabuya abekiruhu naiga buyamono sana asenta yekiruhu buyamono sana ine keruhu buyamono sana baito bache de Christmas yekiruhu buyamono sana buyamono mwali buyamono ine keruhu ine asenta yekiruhu esenta yekiruhu esenta yekiruhu na kuna babo chabuya ili ya tera sente yo buyamono esenta yekiruhu mwana nebo chabuya nabo esenta yekiruhu chamale tatio esenta yekiruhu buyamono sana abana bonse wali bachete esenta yekiruhu nabo presa ya joy esenta yekiruhu nabo esenta yekiruhu na kuna ba kirbuya ine esenta yekiruhu charare toera ini esenta yekiruhu nabo esenta yekiruhu na kuna ba kirbuya oneka yekiruhu
Motembe. Abakristo wa Motembe ni mmoja. Ilani ya Motembe. Abakristo wa Motembe. Motembe bakoli basikia. Karaigwa. Motembe bakoleterera Eli Musaba 600 waiki mkobi. Sikiliza kiasi. Kuya monosa. Asante. Toka nenda mama barabara. Nenda kwa sana mama. Motembe. Eli Motembe. Mwana mama wewe kuya. Motembe. Nagaitenje moyani. Nago Motembe. Akili kuya kabisa. Motembe. Nagaitenje moyani. Motembe akili kuya sana. Motembe akili kuya na iko leo Esente ya Nyagachenche ya Chirubuya. Ya Chirubuya ndagete munangwatura kibese mutebe mwaka kinkobi. Batoleteire 15,300. Niko kamera gatatu. Bia mono sa. Ikiwa na huo. Ontini kuna shilingi 100. Bono tukatorana esente hiyo. Mchuko cha pesa esente yangu. Wangu ababako yekete. Nyagachenche muka. Wanyala batista na obarwete. Na wanya muka ku Nyagachenche. Mama yetu na mwa obangete. Nyagachenche bia mama. Ngago musano no ikira. Bia mono. Waro na haka ubarucha buya. Abana bari bato yikirese icyo. Uruju na haka ubarucha busia. Ekiona roboro Nyagachenche. Ngago Nyagachenche. Wale mwangu chabuya. Bia mono Nyagachenche. Bia mono. Nyagachenche. Bia mono sa. Na. Felix, yo basi kusema shilingi 3. Atumala Motembe. Bia mono. Nyagachenche. Nago. Bas. Esente kurupunga Giante Islam. Ikowe mwana tayari. Giante ni yoko bwangu moja. Abakristo wa Giante na yuko kwati. Wale na bachimbia. Nituko cha bwangu. Giante mangu. Chema nukira. Giante. Ngaiga. Giante. Wato yechile. Bakilo wake chinkubi Giante. Shilingi 10,000. Shilingi 10,000.
Satu. Punya mono sah. Dia senago. Sisa. Punya mono. Itu orang mari mau sini sahaja. Itu orang tak cuma sini tak dia. Kau cabang. Nah, lagi punya mono sah. Punya mono. Yang cek, macam dia. Punya mono sah. Ikobe mo betayari. Imanya kubantu mangone. Ikobe. Oikiate. Oyo kanje. Mas, nango nyore senta ya ikobe. Ikobe sete Ikobe mumanya kubantu mangone. Ikobe mboja mnyoka bwangu Ikobe ngolwe nani mwabayanga nyoka kocha bwanga basi eye ni Ikobe elimu 3,100 Ikobe jinkobi osindigisire nere biyamono sa basi abakristo ba Ikobe abakristo ba minto ba Ikobe nchugocha abakristo ba minto ba Ikobe ngorui ba koi elimu 5,600 korungorui akasungori basi bono katoranga bakristo wangorui ngabo Esi
Ekomiti ya Palace ya toleta ile gaiga shilingi 35,500 na 500. Ngombe tenda ile komiti hii gari tangani ile ya kule gasi ingi ya Father Matayo komenti ya komiti ya shilingi 1,000 bono kiabeile 36,500 Matayo na yake na kimoja musingezi basi chino wa komiti yenda ikora yorraga Palace committee komiti ko motembe kurungorwe ngoru ya mentire shilingi 1,100 na 100 na 100 konta ketendo le komiti yega esingize chwese nga kubono kya manyire komenta bono kyabeire 37 na 8 38 na 300 pia mono sa nganga komiti nga basode kusindikisa chairman usindigisire nga Matayo usindigisire nganga komiti ndole bali hapo chingachivese committee members pia mono committee ngawo pia mono committee bas bono kiganyo mole kikali committee ngali ngochale kigango danyo committee ngawo pia mono committee bas bono tiganda rochi kali Mogambia da ngikali chikamati cheito bare motara chweza chenu ngocha akimware komo karende mosindise chikamati iri ito ya steering team bakristo baito bari mwachete mari tugatwara mukutano etwabona togo ikisiri nyange eri frame ya yamo narako babori anya kore timu hiyo moka ikindikisa besa yao please tumalize kiara mna toa sawa chikadi twakoni onde chikadi kabeta yara bona bangana balia mware gocha abachukura abana bona kabeta ya chikai kamati iri ito steering bare motara arecha sajwese china imokango gocha iga yes mbiyamon mokango gocha ngawo muske Orwe nere se kamati orule kibese abamba bali barafutese bali ngase committee hiyo ngawo ase committee bali committee tenayo pia committee ngawo bali ngase steering committee ngati bali barukibese ikiria ngawo injigo cha bali mwenzi mwarangire tuwe basi ngawo wakolele buya ngawo ngona nimwachiro byona asante sana ngawo steering committee ya sindigisire bono twatoira tikikati Alexander Nyanya wetera sekati ototomeire shilingi 1,000 na kimoko moteli nayo musindisire bia mono sana nero